kuphi nakuphi la ukhona khona, nethedeka ngwane, uhlale ulinze ulalele nati tindzaba teNeighborhood News Network tidakacetsa tshwala yende sitethula bukhoma. Maswati lamahle la sikhona khona sisenzawuni yasesiphula ngaphasi kwenkundla yasemthongwaneni la khona kubhekeke ukuthi kwakhiwe khona siteshi semaphoyisa kanye netindlu dawo tekuhlala. Inkinga ke leseyibe seyiyavela ukuthi lapha amaphoyisa kumele ukuthi akhe khona le stage sawo noma ke letindlu tawo kube sekuyabonakala ukuthi kwakudindlu lebetikade kusetshenziswa belitiko letekulima ama extension officers kanye futhi nabo madibhane. Lokho ke sekubese sekususa ke inkulumo ikakhulukati kutakhamiti kanye nalabanye labasonzele kakhulu nalenzawo lokufaka igazi nemphakathi waseGundvini. Kubese ke kuyatfolakala ukuthi kukhona tingoni leteciwa tangahambeki kahle nakutawendiwa lo msebenzi. Ngekusho kweliphephandzaba le-Eswatini Observer ngekubika kwalo kwangalesithathu livetile ukuthi likhulumisene nalabathide baphawula labakuphawulako. Nathi ke singumsakato weNeighborhood News Network setheligalelo sathi sesike sihlanganise sibone ukuthi engabe singeva into kwehlukile nembala lokho lokusho liphephandzaba le-Eswatini Observer sikhanze ukuthi kufana ngamashini naloku lebasolo bakukhuluma. Sikhulumisene nababemjuluko Dlamini loqhamuka emphakathini waseGundvini kanti ke futhi uphinze abe ngiloke wabalunga leParliament la itolo khona kule nkundla yasemthongwaneni. Babeyende kulendzaba yale eGundvini yakwakhiwa kwesiteshi noma ke indzawo la emaphoyisa akahle afihlwe khona ayisiyo lehambe kahle. Kokuqala nje ngilokho ukuthi lo mhlaba ekuqaleni bowuqalelwe ukuthi wakhe tindlu letawuhlala bomadibhane nalabo bathuthukisi belitiko. Kepha ke sithe sesibona singakawuthola umbiko ukuthi khona lokutawendeka sabona sekufakwa imaterial sekubhidlitwa tindlu. Kwamangalisa ke kwethuka sive kwethuka litiko la agriculture lebelingilona lisibikela sisive saseGundvini ukuthi bomadibhane sebatawuhlala lapha nalo liprocess yokuthi lithi renovate letindlu kuze bomadibhane batawuhlala thutane. Kuthi tekusuka ke lapho iyathi mangele indlungulu nesive naba-agriculture baye esiveni bathi awu batabadonsa bomadibhane babo nangabe sesibhidlitele tindlu bebathi batilungiselela labo bomadibhane ngaphandle kwekuthi bakhulume nabo. Akukahambi ke kahle yende indlungulu yaseGundvini itamile ukuthi ilandze MP longiyena lebeka ihola le project. Wefike eGundvini wabakhona abandlancane tabakhona netindvuna nebantu babenkosi ngoba sive bese sivele sethukile. Cha ufike MP waqhaza wasichazela sive ukuthi cha yena waya etikweni la agriculture waya nasetikweni la Ndvunankhulu. Leli tiko la agriculture through PS labhala incwadi lehendova letindlu taka agriculture etikweni la Ndvunankhulu. Levele kuyindlu latsite bayayenda nangabe sekunema structures la ngasebenzi ukuthi abese anikwa lelinye litiko. Usichazele ke MP ukuthi cha yena kuhambise kahle. Lokunye ke lebe kusethusile siyindlungulu yaseGundvini ukuthi awu wabonakala lapha sekunendlungulu yaselwandle ngathi phela umhlaba weGundvini cha ukuchazile MP wathi cha bekababite bonke nedi beGundvini abaphumelelanga mhlawumbe ngoba kwendeka at short notice. Siyakhala ke ukuthi cha phela ema project lanje litiko la agriculture ngoba umhlaba lalivele luqelele endlungulu nangabe bese lubuyisela Ndvunankhulu bekungaba kuhle kubelayo endlungulu la ubika kuze kusilokwendeka kwemangweni kube bethelwe thukako sekubhidlitwelane lapha sekwende njani kanjalo nelibandla lenkundla nalo nalo alizange lilithola lithuba lekuthi lihambe liyobikela endlungulu ukuthi awu lapha sesambe sadingela sabuya nananga umgwathi uthi nangabe sekwendeka sekuyakhiwa noma ke sebayabitwa nangabe kuyawulonjwa kwatiwe ukuthi awu indzaba leyateka kwendlungulu
nalo ke litiko la agriculture ngiyalisola nge-breakdown ye-communication ngoba ema-officers la yakithi la ngiyona aphethe le akhomba kungathi ngeke ukuthi le tindlu sethendovo kulabanye abantu lakhala nje leli officer la agriculture lathi uyatilona bese lambela ucela emathayela bese kwendwe konke kulelenye indlu kumuntu ukuthi amane abasithe alungise letindlu kepha so uyamangala ukuthi setibhidlitwa njani bukhala nje nekucela ukuthi cha phela emangweni nakunemhlabathi lotawusetshenziswa noma ngibani buyelani emiphakathi etindlungulu niyokhulumisana kube bede kwethuka ngoba lo msindo lona bese ube khona nje bokungakafanele singawukhona ngoba lilunga nalo lithi liyasebenza manje ke akukahambi kahle ngetindlela tekubikelana etinhlangothini tonke letifanele sitibikele ngathi nje afishane yende ngiloko lokwendekile kepha ke siyabonga ku-MP ngoba ufike wabese uyayicacisa lokunye ke la kwethembisile MP uthi utawubuyela ematikweni ayobuka ukuthi nangabe lisekhona lesithingeko sesikwakho letindlu ematiko lakandvunankulu nelaka agriculture libone lokuthi ingabe bakheleka kuphi njani ngathi ngiloko nje lesibiye nako emhlanganweni lebesinawo Mr Yende mayelana nalendzaba yekubhidlita kwetakhiwo lapha eSiphula lokho ngiyabonga Ngothunga Kanyamalale lilunga leParliament nalo belikhona kulomhlangano mhlambe nani thithi ngitsa letindzaba le ngilo nje lele ngikhuluma ngalo ukuthi awulifikela sichazela ngakho konke bekuvele kubithwe lona libithwe abantu abenkosi libithwe na indlungu kanti ke sisachubeka nekulandzelela yona lendzaba sibeseke sesifuna lilunga leParliament lasemthongwaneni umhlonishwa nathi Mdokiswa kaHlophe kuva kwekuthi ngabena angaphawula athini lo msakato uzamile la ngeni la itolo kumbhalela umhlonishwa kwekuthi engaba ngaphendvula athini kulena ndzaba umhlonishwa ke ubonakala angakabi nesikhathi sekuthi angawuphendvula lo msakato njengoba simbhalele la ngeni la itolo kuze kube kulamhla emini solakadze waphendvula etindzabeni te-Neighborhood News Network kubika Cedza Tshwala ngoba Yende kanye nambonele Dlamini ngisesiphula.